الحمد لله الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار جعل الدنيا دار ابتلاء واختبار ووعد الطائعين فيها بجنات وأنهار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يكور الليل على النهار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب الليل والنهار. يا رب اجعل لنا لسان صدق في الآخرين، يا من يرى مد البعود جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، ويرى مناط أروقها في نهرها والمخ في تلك الإزام النحل. إني سألتك بالنبي محمد الحاسمي المدسر المزمل أمن علي بتوبة تمهو بها ما كان مني في الزمن الأول. أيها الإخوة المؤمنون، فما بعد الحياة إلا الموت، فما بعد الحياة إلا الموت وإن طالت بك الحياة. والناس بعد الموت ثلاث: صنف توى التراب جسده وتوت الأيام ذكره فهو نسي منسي، وصنف غاب في التراب جسده ولم يزل على ألسنة الخلق ذمه ولعنه أعاذنا الله منه. وصنف ثالث الذي سنذكره الآن. musidɓe julɓe tedduɓe ɓaawi yettude Allah subhanahu wa ta'ala, duwanoɗen nelaɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. haray no faamirɗon noon e jumaare kala fottete julɓe ɓen andintine, sabu na noon andinti gongol nafa e julɓe ɓen. iman neɗɗo ƴaway jippoto kadi wonde ara e saayi tawa hiɗa hittini moƴƴa waɗugol moƴƴereji e yawgol ka jaamiw e moƴƴagol e julɓe ɓen. ara kadi e saayi tawa on tigi hino jippiti ko aduna on o ɓuri jokkude. ɗum ɗo ko ɗum wiyete alhaali gurdam. haray yewtere meɗen nden ɗo ko landitagol. neɗɗo fof neɗɗo o ari e ɗan ɗo gurdam, o wona e ɗo en période o yaha, wona e ɗo seeɗa o iwa ɗo. so yiwi ɗo o hoota ka joomi makko jalla waala. ɓaawo neɗɗon iwde ɗo wooday ko o sifa. woodi piiji ɗi wowlama e ma o ñande mayɗa, fanna ma hiɗa wuuri wowltake, kono ñande mayɗa wo iɗon andi siko wano ka juulirde ɗo hiwrodira ɓeynna e bondare ɗon ɓurɓe ɓattade ɓen wowla fi makko, ɓe sifo fi makko, ɓe ƴetta micro ɓeyna machallah o de hari ko andiranoɗo diina, ma ko andiranoɗo peewal, ma ko andiranoɗo nunɗal, ma ko aaden diina sifa non. siko piiji goo ɓe fankay, kono piiji goo wowlete. ɗum holliri honɗum jaka neɗɗo fof neɗɗo haray ko ma o heblana ko honɗum o wowlete ɓaawo mayde makko. ɗum woni yewtere meɗen nde. mo kala nongoye fayda ɗum suuɗaki e mum si a maayi ko honɗum wowleteɗa, sabu ala ko wowle sina ko waɗɗa kon ahi, ko huuɗa kon ko ɗum wolte. ko ɗum imma wona goonga, no wawa faljede, kono ko ɓuri hewde kon ko goonga wowlete ɓaawo ma ko waɗɗa kon eno wuuriɗa non e ɗan ɗo gurdam. ko ɓuri kadi andude ɗum ko ɓe wondata ɓen, ɓe tawɓe ɓen ko ono wondata saa fo sa'i ko ɓe ɓurma andude. ɓe wi ibara wo ahlu makka adrabi shi'a biha, wo ko yimɓe nokku on ɓuri andude jooli jooli e boli boli ka rewete ton. si bandijo jokkama ɗo o dogi o naate quartier tawi kaka o taaki, tawi jokkuɓe moɓen ko fooruɓe, kono kamɓe ɓe taaka pelleto kujinayɓe. aw ko honɗum holliri yimɓe wonduɓe e neɗɗo on ko kamɓe ɓuri mo andude. joni noon ko ayo neɗɗo miijitano taw an hoore ma ko honɗum sifeteɗa sikkuɗa ñande mayɗa. ɗum noon tun no yoni yewtere, no yoni waaju. miijitanagol hoore mum hihi
nyande mi wallinaɗa miɗo juulede ma premier jemma an on ka gaburu pellet ɓe wowlay hunde kaari komi wanno ma komi wi'uno ma komi accuno ɗum ɗo ko landal ngal tawata neɗɗo fof hingal fewtimo neɗɗo fof ngal araymo sabu no adorɗen no wiɗen mo wuuri o maayay mo maayi en hewtal taw ka o landitetegoye taw ko o sifete yimɓe ɓen ngata o sifotomo goɗɗum wolaka taw filahara dey natugol aljanna ma yite ko maayi hihi ko honɗum o acci ko honɗum wiyete ko acci kon kadi en fandaki jawdi ma kuɓeje ɗi faɗi non la ma ɓiɓɓe ma ɓeyguli koko o wowlete kon kanko ko inde honde o yadata inde honde o woni yadde ka joom makko ɓe wi woosi neɗɗo maayi awa nanen ɗo fota o yaltata yimɓe tato goo on no woodi mayɓe si ɓe maayi ɓe waɗama e kasange ɓe naɓama ɓe ombitama lanni fi maɓɓe deƴƴi hande kadi goɗɗo wattata ton hay kalima hande kadi balɗe ɗen eno woni yarde noon fi maɓɓe no yejjitede définitif few ɓe ala ko sife par ce que hay hunde ɓe waɗal ɗo no gasara ɓe waɗa ko boni ɓe waɗa ko moƴƴi hay hunde ko sife ala o maayi e pinno yurmi an no hi awa maɓɓe waɗan en duwe lanni fiyoɗo deƴƴi ɓodiyal amre ɓen ɓuri hewde on ɗon kadi hina non neɗɗo on yeli wa'ugol sa maayi hara surrama lanni a ala hay hunde ko anditereɗa haray hina ɗon sawaba on woni ɗon ko go'o ɗimmo on ko hombo ko mayɗo yaha ombita ka mbullaari kono noon walam yazal ala alsinatil khalaigi dhammuhu wa la'anuhu seerali yimɓe ɓen hino huɗudemo hino welti sako o maayi kon he geddo maayi ɗon ɓe amata woldegoy he andu ko on waɗinmi a faami hara himo waali ka gaburu himo wowlede kono koko bonni tun ko o waɗi on ko sorti koyɗe yimɓe kon sifa yaafo ɗon ɗe balɗe ɗo goɗɗo no wolnanmi fi goɗɗo hino faati ka men adem bewnoɗo marɗo jawdi noon o yahi ɗon o jooɗi e jullere damal étage makko ko ɗon o faati hay o nawno kono kon wonano sifede ko bewre makko nden hooli kañum ha feƴƴiti kujinay wonɗo wo dirbilay wonɗo wo yiɗa hay goto yo heɓu moƴƴere kañum ko kañum tun si goɗɗo ɗo no heɓi gandal wona mone makko si goɗɗo no heɓi jawdi wona mone makko si goɗɗo no jalbi wona mone makko ko yo liɓe tun fof ko yo yanu fof fota ter enen non gol leñol ɗo haray ɗen tori Allah yo faabo en gon sengo ɗon haray ko ɗo waten hattude awa andu no wa'anɗa yimɓe ɓe wo wallahi sa maayi ko ɗum sifete awa wata bonagol ɗo e an bimbe ñalorma e kikiɗe maya haysi mi duwi kegoye mi Allah maghfir lahu kono haray ko suuɗi ɗon konno ɗon ha a yiya fure no wallina ɗo ɓenna yo juule hara woɓɓe no miijo adem bonɗo no walli ɗo nam ko fon ɗum ko acci kon ko accuɗa ko ya akhi ko ɗum wowlete yuzkaru fika allazi tarakta wara'ak a wawali wonirde ya labe fiisa maayi yoronke wowlede kono wondirɗa yimɓe ɓen noon a heɓirali jawdi fiisa maayi yoronke wowlede ala morali fiisa maayi yoronke wowlede wallahi no waɗa noon yimɓe ɓe wolay si a maayi sadaka wala lama haala wiɗen ɗimmo on ɗo ko tawowo walike maayi jama on hino huɗudemo ma hino woldemo ko boni wonde hiɓe ara fankude gasa tawi ɗamari ɓiɓɓe buy hara woɓɓe ɓen ko lamɓe ma ɗuma kono haray do andu ko kundule ɗen fanki ɓerɗe ɗen fankali ɓerɗe ɗen fankali dey ɓe toñuɗa ɓe waɗɗa boneji ha ɓe organise uɗa direct ou indirect fiyoɓe terrasse fiyoɓe liɓe ɗum fof parayno ton jamfaji ko waɗɗa hayɗen andi buye men jamfota ko direct kono organise a indirect faami jalda ɗo goɗɗo wallah ra warino ma neɓi nam
selen ɗin piiji hina piiji moƴƴi noon ibnu adama o wowlatake sina ko huwi ko ñande o maayi wiɗen e wowla taw filahara fewgoy fii ko honno allah waɗa yayma ma alum mbay sirate na ɗum koko ɓe accuɗa ɓaawo ɓen taho ɓaawo ma koko ɓe wola ma ko wonɗe wolde fi muɗum wallahi jon noon wiɗen ara noon oɗo ko mayɗo fi makko deƴƴi hokko tay goɗɗo yiltitorta tongoy ɗimmon ko mayɗo tawi tigi tigi on ko kuddi tun e monaniɓe mo tun albalaw wandi sinabi ha goɗɗo monanike fure andu pellet on fure ɗon fewndo o wuuri hari o nafa hari o ala wadde ko moƴƴi ka sina ɗum sa wonde goɗɗo ha o maayi hara hande kadi ko yurmingol mo ma pimma eno surrire kono wallahi si goɗɗo jokkima ɗo gusima lorrima ɓittima ha o maayi a piyata fure on goy si du'ama kadi a wiya aminagoy kono hara weltanaki mo nde yiiduɗa kadi eɓe laaɓodirɗa ɓen poy wo a sifoto o na aden moƴƴoni few o waɗilan hunde kaare ɓaade goɗɗo toñata fure ibnu adama no ɗuuɗi tooñe kono noon toñata fure fi hon ɗum puisque no andi fure wata immagol dartano hoore mum jaabotako ne be ko an tawoytamo ko ɓuri heewde kon ko yiɗa goɗɗo woli fi fure wandu ko gonga mo kala meyo miijito sansa comportement ɗaɓɓa ko wowle e mum ñande o maayi ɗaɓɓu ko wowlete kon e ma ñande mayɗa ta jaɓu wonde fure waalotoɗo tawano monana ta jaɓu wonde fure waalotoɗo ta ko yo huɗe ta jaɓu fure waalotoɗo ta jimɓe yimɓe ɓen no welti ko mayɗa ko yaahi nam mayɗo ɗo wogoy o juulete mayɗo ɗo wo kadi o surrete sina hara ko portoɓe weddori en ɓe sunnimo kono haray minni wallahi hina fo o weltana woɓɓe mayay hara jama on salimi e nder temdere kala capanɗe jeetato no welti ko maayi kon capanɗe jeetato hino du'i to riwata allah yaafo mo fewgoy tellement ko tatay mo lorri yimɓe waɗi boneji en ɗo fof hay goto faalaka gaño mum hay goto faalaka lorrowo ɗum hay goto faalaka aden bonɗo waɗowo albalaw haray ko yewtere hulɓinide muusude kono mo kala yo waɗu place on e hoore mum goto yiɗa ñamanede jawdi goto yiɗa jattede goto yiɗa jamfede goto yiɗa toñede ko anduɗa noon welatama kon watta waɗɗo yimɓe ɓen sa wuriri noon wimi allah acce ɗon ha ko ñande mayɗa o kasetumma yowete sadaka ala amara on sadaka goy ko lootiɗa o ɗo haray woni aaden ɗimmo e tawayɓe ɓen sifete fi mum si maayi aren e tammon ko hombo ko tawɗo wa sinfu salis allazi damma turabu jasadahu wa hafiza allahu dhikrahu wa atharahu qala ta'ala inna nahnu nuhyi almauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin jomirawo tigi seediti oɗo tammo ɓe wi wo ko mo allah mari ɓandu mum ndun ha gasi maranimo kadi jantore moƴƴere ɗum e hulɓinade wallahi no woodi woɓɓe tawayɓe kadi ɓe maayi hakkunde men ɗo hiɗen andi hiɓe ga ɓe ɗuuɗa allah ɓe ɗuuɗu tawayɓe fof wullayɓe fof wullay nafoore ko marannoɓe kon fof wullay ko ɓe tawata kon hiɓe woni importance hakkunde yimɓe ɓe ɓe lorra goɗɗo ɓe wi'a ɓe waɗa balko ko ɓe waɗani yimɓe ɓe woodi ɓen kadi no ga ta no moƴƴi e yimɓe ɓen si andi ka haaju ma kali e gundo wallete sa hulani haaju ma ha ari a tawi ɓe jemma a wi hunde kaari wallahi ɓe daroto e mum ha regila mara mone goɗɗo ño'ata yimɓe mara probléme kañum e goto ɓen kadi no ga ɓen kadi si fure mu wali keɗo hara fof no yurmini fof no maapi fof no aani fof no tori allah yo allah watti tan en ko ɓuri on tigui e moƴƴude ɗum ɓen no ga kañum kadi ko ɓeɗo woni yiɗa ɓe yarla ko ɓeɗo woni andunoɓe nden ñande hewtay ko ɓeɗo woni reninoɓe ɓen ko ɓeɗo woni ɗaɓɓanɓe hoore mum ko wowle ɓaawo maɓɓe ɓaawo ɓe maayi enen noon wurɓe ɓen ɗum lawaki goy enen ɗo fop mimba onomba mo kala men no wawi wonde on neɗɗo ɗon mo kala e men no wawi sansugol comportement wonta neɗɗo sifeteɗo ko moƴƴi sa maayi wallahi
ko simple ko moƴƴugol tu yaahi gundogo ala ton ko moƴƴugol jomirawo subhanahu wa taala o wi inna nahnu nuhyil mawta ko menen dey wurnitata ɓe mayɓe wa naktubu ma qaddamu ko menen kadi windata kala ko ɓe wanno kon wa atharahum ayo no won seede wa atharahum e batteji maɓɓe ɗin ko ɓe sifete kon ɓaawo mayde maɓɓe allah yo kulla shay'in kala hunde ahsaynahu meɗen moɓidiri fof fi imamin mubin waɗi e nokku ka mankata ka majjata hay alif majjata gollema ko wowolɗa ko waɗɗa fopp no windi waali tawti noon ko yimɓe ɓen no woola e makko awa haray marɓe hakkilɓen hay ka heferɓe ɓen nanen fota heferɓe ɓen taw hiɓe yiɗi fi maɓɓe si ɓe feƴƴi yoɓe sife ko moƴƴi a plus forte raison julɓe men nam keferon ko yiɗi ko hita inde makko mutu jonna exemple iɗen marɗo avenue roi albert iɗen mari kamen avenue Sékou Touré on sikkude ko Samba Kala waɗi ɗum ko fiita inde nde mutu ya ahi fi on tigi andite fimu hay si hina julɗo goto yiɗa o mo adi ɗe wolde ɗo maygol tawa fimum deƴƴi hokko hay goto falaka ɗum ko ɗum yiyata ɗiriji yimɓe no innitira ma ɗum me cuuɗi no innitira woɓɓe ma ɗum ñalaɗe no woodi hara ko woɓɓe innitira ko sifa ɗum ko fiita on tigi mutu ɗo noon ya innitira ɗo riwal ahi hara a golli piiji boyi o andi hay tinol ji in ɗo no innitira tinol no ɗo ɓurgol juurde ko ani kordi wette goɗɗo innitirangol fop ko fi hon ɗum ko ɓeeɗo yimɓe nafuɓe yimɓe ɓen tawaɓe falaka inde maɓɓe mutu tayle ɓeeɗo ko heferɓe awa yahe kadi ka ca'i julɓe ɓen o yiyay tinol no windi nafag Umar bunul Khattab ngol ɗo ko tinol seydna Umar ngol wiyete no woodi dambuɗe ɗen ka suud Kaaba babu Muhammad sallallahu alaihi wasallam machallah babu Aboubacre babu Ali riije ɗen kan la même chose chari Ousmane bun Affan laawol seydna Ousmane ko honɗum waɗi ɗum ko fi par ce que kala wowolɗo fi ɓeeɗo no acci jantore moƴƴere wowolɗo fi ɓe wo wiya radiyallahu an yo allah yaafomo yarlomo na sa woli Muhammad fo wiyay honɗum sallallahu alayhi wa sallam yo allah juule makko hisnam ɓeeɗo ko ɓe wonno ƴoƴuɓe acci fi maɓɓe yo sife ko moƴƴi awa abdullah geɗal nelaɗo tammo ɗum ko fiita bintinalngol e wonde hay kefer on haray no yiɗi fimu yo sife abdullah geɗal nelaɗo tammo ɓawo feƴƴini goɗɗo go kefero hoorejo no wi'e as bun wa'il o ari wi sahabaɓe woni on jokkiɗo neɗɗo perduɗo o hay ɓiɗɗo gorko o luttira ko manta fi makko ɓawo makko ayi hakkille makko ɗen o luttira hay ɓiɗɗo gorko ko manta fi makko ma ko du'anomo ɓawo makko ɗum ɗo o wolni sahabaɓe donc on tuma oɗo allah jabani nelaɗo honɗum allah jaabi allah wi nelaɗo inna ataynaka alkawsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwa al-abtar allazi huwa wasbun a'il hadha huwa al-abtar wal akhsar allazi idha mata la yusalli alayhi ahad wa la yazkuruhu ahad ba'da mawtihi allah wi nelaɗo hey ko woli ko men nani wonde ɓiɗɗo ma on maayi wata sahabaɓe jokke ko a neɗɗo tawayɗo acca ɓiɗɗo gorko ko wola fima awa andu men okkima moƴƴere mawde nden ɗum ko kawthar juulan allah waɗa ko moƴƴi kon inna shani'aka o gaño maɗo wasibun wa'il o huwal abtar kanko woni perduɗo kanko woni mo tata si maayi mara ko fi makko wowle sina hara ko huɗay ɗom ko noon lewondir asbun wa'il koni kefero nafiqijo wowolɗo fi makko si wi'ay ko lanatullahi alayhi kudde allah woni e makko nelaɗo mo wi noon acca ɓiɓɓe ko manta ɗum ko hombo mari ka aduna ɗo mantore ɓuri nelaɗo hombo laabi jelu ewnete ashhadu an la ilaha illallah watte ɗon muhammadou rasulullah kombende fois ka juulirde ɗo tun ko nelaɗo fimu wowla ko binde e maha goɗɗo no andi ɗum ko jelu oɗo heɓima mantore ya ahi amma kanko aasi bun wa'il wino ɗon nelaɗo mara mantore no gasa hara binde julirde ɗo maha hara ko hande goo fi makko wowlaɗo no gasa
sina har feppondirɗo e bayan ete kadi ko wola fi makko kon ko boni par ce que ko boni ko wowluno nelaɗo kon fimu wona sifede andi o maramantore moƴƴere awa ibnu adam haray ko ma o ɗaɓɓa mantore moƴƴere hiɗen darnira yewtere nden ɗo andintingol nane fota annabi ibrahim alayhisalam khalilullah ibrahim ɓeeɗo tawi saare makka nden ko saare annabi ibrahima nde wiyete na saare nelaɗo muhammad de ko saare annabi ibrahim non tu yoniɓe mantore moƴƴere riiwal ɓurgal mawnude makka taƴitungal saar nden ko sharia ibrahim al khalil ngal wiyete ngal nangitoyi sharia ummul qura ngal yahi mansour no wawi wa boulevard wal ɗon andi belgique ɗo ɓurgal janɗude ngal ɗo ko adolphe max tumbo saar nden awa makka riiwal rewgal tumbo saar nden taƴiti ko sharia ibrahim al khalil ngal wiyete riiwal annabi ibrahim naam riiwal annabi ibrahim oɗo e moƴƴereji ko waɗi kon fof o du'i o tori Allah o wi ya Allah mi tori kema ij'al li waɗanan lisana sidqin fil akhirin okkami mantore moƴƴere e nden ɓemɓe no aroya hara ɓe wola fiyan ko moƴƴi simi maayi on andi ɗum jaabike ka oɗo ko annabajo dey du'i ɗum o golli noon kadi golle ko okkortamo ɗum enen kadi hiɗen hani du'agol ɗum ñande tawi en ala yo Allah accu ko wola fi men ko moƴƴi kono noon kadi ko ma huwen ɗum ma huwen dey du'agol ngol tun gayen ta aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa amtinani وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه أما بعد أيها الإخوة المؤمنون فالإنسان الذكي الذي يترك أثرا حسنا وسمعة حسنة يذكر عليه بعد موته فهذا هو الذكي أما الغبي فهو الذي يفعل ويفعل جميع السيئات حتى يموت ويكون عليه الذم واللعن كما قلنا أعاذنا الله سبحانه وتعالى من ذلك haray musibe julbe tedduɓe ko woni neɗɗo wonɗo intelligent wallahi ƴoƴuɗo ko miijitotoɗo sifa ɗi piiji andita enede hay nokku ala kam mi wawi rewde mi ronka mayde ala joni noon ɓami maayi pellet kadi ma fi an wowle ɗum ko obligé yomi ɗaɓɓu lawol moƴƴol tami ndaaru fi kaari ko woni bonnude mi jokkamo tami ndaaru boneji oɗaɗi yomi ndaaru min hoore an moƴƴere ande min ko ɗum nelaɗo sallah sallam ɓe maki hadis selluɗo wonɗo ka boukhari e muslim ɓe maki la yakunu ahadukum imma wata goto mon jokku yimɓe ɓen o wi'a si ɓe moƴƴini o moƴƴinay si ɓe bonni o bonnay ɓe maki la ɓe maki wattinu anfusakum wowine hoore mon in ahsana nnasu an tuhsinu si yimɓe ɓe moƴƴini moƴƴine wa in asa'u si ɓe bonni ijtanibu isa'atahum pottite boneji maɓɓe ko ɗo woni julɗo ta ndar de fi min boneji ko watta kon ndaru hoore ma an ko nayi goɗɗo nena ɗo joni mi change comportement joni moƴƴugol mi seli ɗum few par ce que mi taw ɓe yimɓe ɗo a gaynantaɓe nde ñanda fayi lawol ngol a faayu few ko ya moƴƴu ɓeyda kadi moƴƴude yimɓe ɓe naya tewto few ɓe bonnete programme wallahi ɓe bonnete programme awa haray nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maki yusiku an ta'rifu ahla aljanna min ahli nnar qalu bima zaka ya rasulallah qala bithanai lhasan والثناء السيء أنتم شهداء الله والله شهداء الله بعضكم على بعض nane ɗo moƴƴa nela sallah sallam ɓe maki hey no arde ɗo on anda yimɓe aljanna ɓen ɗo andon kadi yimɓe yite ɓen ɗo sahabaɓe wi nelaɗo ko honno min andirta ɗum nela sallah sallam ɓe maki hey no andirton yimɓe sifaɓe ɓen no moƴƴi
e gurdam maɓɓe haa ka mayde maɓɓe ɓeeɗo Allah validi ɓe moƴƴi gonelaɗo maki de yimɓe ŋunaɓe ɓen no boni sifa no boni wuuri no boni ɓeeɗo ko yimɓe bomɓe ɓen kadi ka Allah ɗum goɗɗum ngo ala ton ngoy nelaɗo sah sallam ɓe maki fi honno antum shuhadaullah ba'dukum ala ba'd kono ɗo won seedeɓe Allah ɓen e hoore leydi ndin nam sa woni moƴƴo ko goɗɗo añuma o goɗɗo añuma himo wawma tertagol awa kono wigol makko a bonɗo o wata par ce que ɓe wolanta ɓe fof jaɓata par ce que haɓe fof ɓe andi ko a moƴƴo ko kazalika kadi sa woni bonɗo ko goɗɗo geri defandugol ma o hunnanta goy surtout so ko a bonɗo lorro yimɓe ɓe andi bonki ko ɗiɗi bonki hakkude ma e Allah ɗum programme mum no feere ɗum Allah kanko woni rahman rahim kanko yafoto mais ko wonɗa lorrude tagore Allah nden kon ko wonɗa lorrude tagore Allah nden kon ɗum ɗon andu programme muɗum hewtete few surtout sa maayi e mum a tubali surtout sa maayi e mum a tubali torɗa yimɓe ɓen kadi yaafuye donc haray neɗɗo fof yo geru o wattana yila yimowo on wi daqatu qa'ilatul mar'i qa'ilatun innal hayata daqa'iqun wa thawani farfa li nafsika ba'da mautika zikraha fa zikru lil insani umrun sani ɓenni o ayi ko nde ɓerdema watta kuguk nde duɗɗa ɓenni o ɗum ko wonma e wiide ko gurdam maɗan no aywa o egwi ka montorɗo tik 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 ko hino uyto tum ɓenni joni noon ɓay ɗum no uyto tum woya heblan hoorema ye mantore moƴƴere e inde moƴƴere ñande mayɗa ɓe wi fi honno ɓe wi puisque mayde neɗɗo on ko gurdam kadi go'o nam maygol magol ko gurdam ngoo par ce que ko période goo fuɗɗi ko ɗon noon sifeteɗa ko wonnoɗa wadde kon andi a maayi ka ruhu kono hiɗa lutti hakkunde yimɓe ɓen hiɗa sifede fimano wowlede on faami ko won tigi maayi wo ko maayi sina o mo adi ɗe wiide yawɗon ha tawi fi mum deƴƴi few woday ko fima sifa ko sifete ko wonnoɗa wadde kon toñe gasta e muɗum few awa haray neɗɗo on no jeeya e ko wallitotomo fi yo wonu aaden moƴƴo sifeteɗo ko moƴƴi janngo yo wonu wallowo yimɓe ɓen go'o yo wonu muññiɗo e ko yimɓe ɓen lorratamo kon hara wona liyottotoɗo jamais ta jaɓ wonugol vanzotoɗo yo wonu jannowo yimɓe ɓen simo mari gandal nafowal kala mo wonɗa karamu ko mum siko aaden moƴƴo o dulla haray a daɗi bone on ko moƴƴi wolta fima ko on finimmi qur'an ko on jannimmi hadis ko karamukoɓe amin ko mana haray machallah si hiɗa mari gandal mawgal accu deftere walli fo deftere si ɗum feƴƴi noddu yimɓe ɓen e moƴƴere waddawa yimɓe ɓe yoɓe arka dina ɓe hu ko moƴƴi ñande mayɗa oɓe ɓe noddunoɗa wallahi ɓe anditante ɗum si ɗum feƴƴi wonu newiɗo yaahi ta wonu ñaɗuɗo few wonu newiɗo si ɗum feƴƴi kala ko watta ta ndaari yimɓe ɓen moƴƴi an annu e ma on waɗa ko moƴƴi par ce que yimɓe ɓen ɓe yoɓatama ko moƴƴi goy yimɓe ɓen jamais yimɓe ɓen ko dulluɓe sa wi a waɗanilan ɗo fi janngoyomi yoɓe ko min atto tawede ka koyɗe ma sortete siko ɗum kisa hay sa yangaki ndaare ɗo ɓurɓe hewde ɓen ɗo wallahi ko ɗo wonde daral wakkiliɓe ɗo itti jawdi waɗi tiktak yangi ha addi musidɓe mum Europe ɗo hande ko ɓen ɓe adduna woni ennemi maɓɓe number 1 salo kadi yoɓitugol ɓe haydi ɓe ardi ɗi wallahi mi anda ɗo combien de personne mi wullite o ko min addunomo ala komi gerali hay mbuɗo jaɓa Allah jontugo few sa ƴantiɗi kadi o wona ennemi ma number 1 hara wiyama a waɗa non heewi taf koko anduɗen wallahi ko ɗum waɗi a yiya ɗo buyno jogui probléme ji hara ɓe min kam mi anda honmi waɗi Allah a mijitaki won ɗa andi ko waɗɗa Allah a mijitaki few awa haray ɗi piiji ɗo no wirɗen ni muññagol yimɓe ɓen wallitoɓe wona moƴƴo wa kañum wa hoore mum ko ɗum ɗo addanta on tigui mantore moƴƴere ɓawa on tigui mayde en torki Allah subahana wa taala ñande wallina ɗen yeeso ɗo maka wallinira ɗe woofi juulegol yo Allah tara ko sifete ɓawa men konko ko moƴƴi yo Allah hokkore en tawoygol jan lahira
en torki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah heefu uytana en giggol aduna yo faamin en ko wiyete ko giggol l'akhira okka en ɗum yo Allah naaden aljanna no moɓorɗen ɗo ni yo Allah subhanahu wa ta'ala hawrindin en ko yiɗi o yarli en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah yen yiɗidir en torki Allah subhanahu wa ta'ala Allah mo kala men waw yiɗangol hoore muɗum ko yiɗani ko musidɓe muɗum ɓe allahumma inna nas'aluka alla tufarriqana huna illa bi dhanbin maghfur wa amalin wa sa'in mutaqabbalin mabrur وتجارة لن تبور إنك على كل شيء قدير اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وإنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك العظمى لنا مددا ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسد أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى جنابك وجها سائلا ويدا وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام ستر لي أبدا صلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر الصلاة